Otavalo informa. Chunga shuk junio quilla obraje ayllu llaqtamanta kaypi kawsaq ayllukuna shuk hatun raymita ruramurqa ñankunata mushuyachispa shamushkamanta. Otavaluta ñawpama pushak tayta Mario Conejo kay raymipi paktakarka. Picha chunga yali ayllukuna kay rurayta musushka karka. Kunan paktarishkamanta paykuna kushijumurqa. Kay rurayta paktachinapaka patsak sukta chunga picha yali dolarkunatami municipioka tukuchimurqa. Na alli dirigente kuna chaymandaka namunanchishunikuka namunaka ñukapas bueno, no hay problema nishkani. Shuk llaqtakunapika trabajangapa munan china 60-40 nishkawan. Pero kaypi punda junta parroquial ni mamanda chaytaka na munarka, ¿no es cierto? Y kikinunata na pagana kanchichu nispa purikarka barrio y comunidad por comunidad. Chaymanda kaypika naymata pa rurayta usashkanchi kay tal vez su sukta watapi. Pero kikikuna como obraje nishkankichi, bueno, ñukanchika munanchi y trabajaskanchi. Chay llaqtapi kawsan mashikunaka kallarimanta pakta municipiowan llankamurqa. Paykunapas fórmula 60-40 rimarishkataka paktachishpa shamunajurqa. Otavalo alcaldía ukumanta ruraykunata paktachinchi.